Oh, pugar lain do pik bon hang song. Oh, nan man ka ning samgar lain mo dala Shivrastri nang idun pinigada ho Bhagwan Pahara long. Dan mali itong karena keceng kan video nang langanan nili channel Semindar Karbi channel salam tum. Ini tum jong si subscribe kelang kule de subscribe nang dan mali tum. Ini nak good. Select lang tu na. Select lang tu na. Nak claim dia lu dah jo. Dalam dukan itu dulu. Non sige lang lok lah. Itu malah nak lah. Ini tu hemi human chot le. Hemi hum. Itu lain kurang beda ni. Sini ni. Ni dah Di shift singkat. Mau bang ada bu? अभी द्वार के सामने शिव के मंदिर में जा रहा हूँ अभी देखिए देखिए यहाँ पर लोग मंदिर है mana bangke dagat nang le la jo oh mana ka long le la jo oh dekhi pon pada oh haya long ke ko ya मंदिर लेंगे समागम देखते भैया और लो लगे वहाँ लेंगे देखते हैं oh बाबरे देखो हम कोई चुन लेंगे कौन टिकला नंदा कहीं Kiri mimi ong suka. Lang thada ke de ra harlong harlong đang thịt tàn harlong sẽ tìm đi bè lấy lên con thực thì lên Lên con pilih ke prat dulu. ning sam non là cái ning sam por lên con pit yo Lah ke masuk kali deh. Muakun dokong nak. ah pini kita ho Bhagwan Pahar Shivrastri nang idun kami home ben ah non nang ke hen ke lambok oh nandan sampai lehan nandan paling dak komun nih Chat. Được không? Ntar bangke main gate lah. यहाँ पे नंदी जी विराजमान है यहाँ पर द्वार के सामने नंदी जी विराजमान है Ni cukup dah tu je. Ada apa cukup? Ada apa cukup? Apa sangat lengan tak sini ada satu yang ai tak mungkin.
Nang ini mah sudah longan mah. Kali lang gặp lao lộc của Giang cái gì tôi làm cái trường ngon mà Hòn có hai là bông nữa nè. Hòn đi con nữa anh mà để tôi tập mình. Mau jarang orang sehat. Hah? Oh, nama ngetang lo ke dam tu pun orang ke. Arlang tu pilang dia nampak. Oh, arlang tu tanah. Oh, you want a bee? Arlang tu pilang nama. Bonai thek makan ang ta. Hah? Bonai thek mà. Nan mang cái him cho nam con mấy giờ là lòng giờ. Him cho nam con. Là bच्चा lắm nhỉ. Nama ni. Jelebi lebe. Leg piece. Lah. Utni photo udaiso. Dal jelebi. Dal jelebi. Voice 40 thôi. Cuma dalam langon dah. Tapi sen muka. Sudah kuat. Hah?